Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Da ki pongut kinong shnong na kasoyong constituency haka arpenyo trik wiyong arhajar pulai kila dawai MLA berem uba samlen malngyang ban ajing pichai lor ka ekadaw bakidon sa kendiat ngut kinong shnong ki bom shimlayo pedang ya ka special rural work program scheme jong snem arhajar khat pra arhajar arpuar haka jing ekran bigila pathai kubor ba John Wan Khar ulakam babun na kinong shnong jong ki babun kishnong ki bahap apo kasoyong constituency Kim shimlayo jing rap wat laka kerteng jong ki kalapau ka thup kerteng jong ki plasak jiet ban yo bha kat kum ka jing thuo jong ba Wan Khar hadien blayo ujor na kinong shnong kat tu kat ni ngut kinong shnong ki lapan dak RTI na ka office CNRD block office soyong hau bana jilio arajar fuar ha ka bakidon sa khat san ngut ki brieu na ki shnong ba pher ki bampat yo priang ya ka song jing rap na kini ka scheme ni na beliau ki nong song jong ka soyong maraboi ki bahap ko soyong constituency isngo ban pau ka jing sngo diao ba ki sukya hamor bede batong ki amle scheme iba jan ki nong song ma ki pha ini ban wat jing tiplam kat kum gani ka scheme ba ki yo re kempoi shi ni Daging yarap lam kejuni kat Manila, habide begini ke Special Rural Work Program SRWP, jong sunam arja kapra kat kendai arpo arpuai, bat arpuai arpuar, kebahap apo soyong constituency. Kini ka RTI kebangi nile limba kejing betha bat kejing kepalam jong binong song nile dan por kanatri penai benyo arja arpuar. Jadi ni jing ja juga ni scheme sekolah berpau bagi solusi ke bakrau namar ba don tenteng di ni panu susnang jungi kimi ke kerteng pada siki kampoi hak bidai berka UC ru asumit ni jingle jong MLA berem jungi ba samlin mangyang kalabu ya ki panu susnang jungi barok hak umdum kamtame itu dibalami ke kerteng te kendiat ban sekule katung kanika RTI bangi lale pada jengerpat ka city bagi phat ini ki reo pai ba di ba onglam mingi banle kanika RTI banwa tinti bah bide bagi ka SRWP scheme in skurpat ini semula berdalam ngine ben kule kini serial nomor kalam ini kerten hak bagi kerten baru kimi UC asumit pada hari jing kapisa pre jing arab ai bide scheme kampoi siki gani gawai ga bu ingi pre jing undum pagi jing sulungo pani pun pan jing pinchai na wemli berem jungi ba samlin mangyang da ba ikwa banyo ai jing sai ba kani ka UC ro kismet ba kini ki kerteng go kimi kamyo ke jase ditang ta bang ikwa ban jing sai tempat yang boleh tidak perlu ni ka attention untuk hal ini Panu susnong berkali ini yang dijiwa jengtemo. Kalau lebih ini subjek pan juga try juga subjek kejengkan pak bangwat jengtiplem lor dan miskin kabangi day bandio berbab nangurung kertung ketai subjek belakang neng ngana kalian unikan yo jumtoy badai banyo ya kahok naga MLA skill di kerpat cepi bapinwan jintip bak yarap lem hak badai bak MLA skill kabangan dai banyo kumta na kerpat di bapin yarap lem yang aman wan jintip lem halor kening skill kumta kenong susnong kadai hok banyo bak bangwan jintip ya kejing toy kabana kalian ke surga
kala tha sanga ini rum di bawah soy kerteng kilong kinongyo jingtoy ini beneficiary flash pun di bawah rum pi dari kerteng serial nombor pasan ho kiola rani arja akwe akwa madan kita ka jinyo juki tolong akwe ja ta serial nombor prakwa diolin karungai light nomor dai de bendio kharsam aja haus nam arja khatra kenda ta ubah nisrial nombor basau kue rang kensai nomor ba kharsam aja nam arja khatra kenda nomor pena senam hajar khatra senam hajar khandai akbo serial nombor laispa laipra tagri benyo spoja I ko drisi karbani itai di benyo senam hajar khatra khandai akbo serial nombor laispa khadar idei bes tilian karbonai katagri kepisai benyo spoja hasnam arja arko arwe langta I kalmai karbonai yang skim ba shipo wajar hausnam arja khatndai arko utai sabi kar sono yang skim ba shipo wajar hausnam arja arwe arwa ini nak senang pernah kendong walang sila nombang basau spa andru pulai tisnura khasain na kendong walang ide benyo shipo wajar yang skim hausnam arja arwa we sila nombang basau spa andru pulai IT hun kongset kendong walang di benyo skim shipo wajar hausnam arja arwa we sila nombang basispa Arpunreo Joel Nani Kendong Walang Ia Skim Yui Benyo Shipo Wajar Hane Gidon Angun Yue Iyo Yue Yimyo Sila Nombal Ba Kharaspa Andru Kundai Daris Harni Kendong Walang Niro Ika Ju Ika Skim Ba Shipo Wajar Sunam Arjar Arkuwe Arkuwa Sila Nombal Nrus Pak Harsau Ripen Syai Karmuti Mau Jungka Ini Hausnam Arhaja Akwe Akwa Ini Rogedai Skim Washpoja Ba lampan sebatai kadang uji ketai bami kadang uji bayo mar da pipulin ko to fi lemparan Sri Nombal Basan Spa Sanpau Ikong Badaplin Thaba Namong Tho Dagri Skim Washpoja Sunam Arja Akwe Akwa Tasri Nombal Balai Susan Wondalim Kongsit Kalmoy Naksino Karlakar Naporang Sken Nero Yaskim Washpoja Sunam Arja Akwe Akwa Sementara ini kong jonang ni yang ni terteng ba ide banyo skim ni sebayo. Ya sira normal balai kuat arbos bon kongsit karena kan ya kedainya sunam arja kuat ba ini ro di banyo yang skim ba sepoja. Ini semua mau ya hak kami di banyo mau ada ide benyo orang benyo orang benyo aktif deh mau benja saya ingin mau mingguan ya kabat ya pada ikan bentar jauh-jauh yang kami ide benyo bah ya benyo ni dah ni serial number live san Wonderland konsep
Nakasnong lakar ke bahap orang sekian arajar akuwe bat arajar akua. Ini skim ke bayi dia beli omai. Rendri lempoi. Ketika skimnya baik SRWP Special Rural Work Program. Kami dapat besar. Kini kita sipojar ke wega longin, idon ke bayo arpojar. Kartu musnam bi ya kartu musnam. Nginum la bano ba kano berkoi kedai. Tendai kartu kijingyo jungi prelong labun bi ki ber ki brio. Apre kini ki list bani niyo dan skiwe ru ba ese kalau rum kejingkerpa. Iki pa nung sunong juga soyong konstitusi berkoi lese ladadan kum kita kiba mi kerteng ndre kimyo apre kejimentoy. Masmo ban tentu iki kin hap banlet ni sipo ka block office. Meluar yang cinta kemudian limba ke block office kemudian apa soyong CRD block teng seluruh bana kerpat habidei bat kibor jong kaan balada longkung kini ki bapin thopria ya ka longrenyeng merenyeng jong kibreu ki balami ke kerteng ri kimyo ek jimto nga seluruh bana ong ba kentu ek bo jong kaan tu makin pe bahwa kum kini kinum de chuban jana ko sakwa amar ka penmura ek jis mulai rani ki karena kejing tho kejing tip naga block office kila asyiki kemudian dalam ini pada ngelapom bayar besar ada penonton di giveaway ke semua ada kejing susi makrau ya tak ada bagi apa Kumut kini kiba dan kerteng tu kila limi sebab. Oh kini kiba ayo jing tip liba na block bagi tip bagi layo ya kat steam teh kini kiliwat kini pada kimyo so televisi orang diberi kiba kum kita liwat yang skim hak pada benyo lagi. Di kimyo tengah seluruh orang iki kiru di dalam ban le ya kendung seblok ban wajib tip. Naga ika daw le se naga blok naga ika daw ba kan kambio ni. Ya kata kejing le juki naga ika daw tengah nom la ban nomor ba. Kakam juki we kam le kam juki kalau banyara piki ban wajib kejing tip. Tingi kat ka bangila la persang malam banyara limba kejing tip jungi limba kini ka RTI bangi ni pa nurut bunai ba nyau kan artrik arjar ko ai. Em kena long application ke bengiyo na TV. Jing sangi ngimtip, lese mau ada samlut sikipai ba. Ndre de jingyo kejing tho na kini ki breu ki nongsong snong jong snong soyong ki bahap hagi konstitusi jungi baro tingi ki pelong ini bengin wat jing tip. Halor bede begini skim. Jing siapa na de betip bakolong ni lile kana do slangi ke ni lawat. Ki nongsong snong bala ayo jing tip ling ba ki rang ba snong na ni ki sekretari snong bakadan skim baki kiyo Andre klempoi pat segi ngasu balong iki da kabang tentu iki ba kin limi seblok ban wari iki tipu banyak ya ngajin fa cumi ban percaya nama kene kene ka ai ka ML scheme di tipa kene kene ML scheme Special Rural Work Program SRWP ban syukran no short form ka nadu arja ka pra adu arjar ko a ini scheme ini lale nadu arjar long iwa tip nadu arja ka pra adu arjar ko a tikine ki ML scheme idan scheme ki ru prendre hamne ni katkum gejing karpa ni nong sung banwa tikine scheme tini wa tikine ndingi pa hire bangin ya chijna na kata ka bangi ni pa ni jitep te katkum ki gejing yo jitep jungi kidan ki breu ki ba ki nong sung ki ba gimi ki kateng ni kimi yo ni jiram tigam numut ban pa ni gejing shai na ML barem jungi da ba ong syai geja ni ka bisa ke mat manu basai namar ya UC la somet pi ya UC la somet te kejing keli mata kalong syai geja lada kum ni kalong geja te long ngahi rengkalang bagi panu susna matrai kandor geji susi pi banja ban peni tang kerteng lalong tu brio umi tang result dan rega ka report ka umi ban sim tenlayu ka ta kejing mut balapas lu klam ga sakin layu banong lapas kadang kami sakit setar ke babiang pi belum pun. Ini lalu mengalami mana karakterik mana beliau arjar kuat. Yang kedua arjar kuat itu. Em kini pergi yang ayuh yang reply ini mana mata. Kini beliau reply. Ini aku mulai tering benai dekat ini dan semua untuk
batai kita beda bagai jingga reply ini. Dan apa yang dia receive Receive ini kedai apply trip naik bandriu arjar puan bagi receive jadi ni. Kari reply kedai berai bakal arjar berai banyak trip arjar puan. Receive yang ni apply trip naik bandriu arjar puan. Pada kami hau berai banyak trip arjar puan. Kita dijumpa kelas supaya clarify ini kedai. Ijin selain juga bantuan banai press conference ni kata orang ijin selain nama bangi haban lagi kendu ini diberi di bami ini kita ini berkoi nak tak ada. Tinggi haban lagi wah ini nomor kita tang koi hamun kiba orang ini tu pun malam yang skim balik kerja Henry dah ngilawat pada yang skim te isyam berkebun kebun kita tinggi bami te ni banten sakit kata ni haban kendu ini try. Dende, bangin haban lagi kendu ini try kita bangi phone par lagi wah ini kita tak kan kelas lah.